Ki ngā tauranga o te wā mo te kōwhiori i naia nei, toko whā ngā tāngata kua mate i te rānei, o tira kua tata ki te 22,500 kehi hou i o tātou hapori, nā reira neke atu i te 2,000 tūroro kōwhiori, kei wainganui i a tātou i tēnei wā tonu nei. Whiturau, whātekau tāngata kei roto i te hohi pera e māwiwi ana i tūru tānei i tēnei wā te kauma iwa o rātou kei roto i ngā wāhanga whā omo e a te tiakina ana. E puta ana e nei te tauranga nei i te whakatau hou a te kāwanatanga e whakarāpopoto ana i te noho rāhui whakamoho ao ki te kāinga mena he tūroro kōwhiori kei tō kāinga i te kaurā ki te whiturā noiho. There is a balance here between making sure that we are continuing to keep the country functioning whilst also doing everything that we can to reasonably turn down the level of risk that we're seeing. And so we've always kept that under review. This is a relatively pragmatic decision. It does increase risk a little bit at the margins, but not in a significant way relative to the overall level of risk that we're dealing with at the moment. Hei te wainganui pō o te paraere nei ka mana tēnei whakatau hou.